Mu kwezi kwa 11 2025 umuryango wa Iran Human Rights watanze impuruza ko hari abahanga babiri bagiye kunyongwa muri Iran. Bavuze yuko bahanga ari injeniyeri Ehsan Efrashte, imfungwa ishinjwa ubutasi. Yari yarajyanywe mu cyumba kidasanzwe cy'umutekano kizwi nka Ward 241. Undi yari Mehdi Farid, nawe washinjwaga ubutasi, yaraherutse kwimirwa muri gereza ya Gezehsar. Muri icyo gihe rero Iran yari imaze nibura amezi 6 yica abantu nka babiri buri kwezi bazira ibyaha runaka bijyanye n'ubutasi bakoraga muri Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Icyo cyaha kimwe ni icyitwa Efsad fil Azr cyangwa se kwangiza isi, naho icyaha cya kabiri ni Mohaleb cyangwa se guhangana n'ubutegetsi. Ibyo byaha byombi bifitanye isano n'ubutasi bwa Isirayeli. Abashinjwa bene ibyo byaha ni abantu bundi bagomba kwicwa. Usanga bakekwaho gukorana bya hafi n'ubutasi bwa Isirayeli binyuze muri Mossad. Ni ibyaha bifitanye isano n'amakuru agenderwaho mu gutegura neza ibitero muri Iran. Buri ntambara Isirayeli na Amerika batangije kuri Iran itangirana no kwica abakomeye muri Iran, harimo abasirikare, abanyapolitiki bakaze n'abahanga mu bya siyansi. Itangirana kandi no gusenya ibikorwa remezo birimo byo kwirwanaho no gusubiza ibitero. Izo ngamba za Isirayeli ntabwo izifata gutyo gusa, hashingirwa ku makuru y'ubutasi abamaze imyaka n'iminyaniko akusanywa kandi agenzurwa mu binyacumi byinshi. Ahubwo ubutasi bwa Isirayeli bwamaze gushora imizi mu nzego zitandukanye muri Iran kandi byatanze umusaruro. Mu by'ukuri niko twavuga, ni ibintu byahawe mu inzego z'iperereza za Iran ku buryo ahubwo umuntu wese ashobora gukekwa kandi akaba yafatwa akanicwa. Muri abo bicwa harimo abazira ukuri, ariko ntiyabura n'abazira akarengane. Ugezweho ubu ngubu ni Mehdi Farid, umunya-Iran wanyonzwe kuwa gatatu ku ya 22 y'ukwezi kwa 4 2026. Bijyari nyuma yo kwemera ibyaha yakoreshejwe na Mossad, ubutasi bw'abanya-Israel byagejeje Iran mu kaga k'intambara. Uyu munya-Iran yari afite akazi mu kigo gitunganya ingufu za kirimbuzi, ni nabyo byateye Iran umujinya ungana gutya akatirwa kwicwa. Naye amakuru ingenzi Mehdi Farid yahaye ubutasi bwa Mossad yafashwe gute? Kwicwa byo birumvikana yuko acira urubanza, ariko se yakoranaga nande? Ngo hayi kaze tugiye kureba neza uburyo ubutasi bwa Israel bwinjire Iran kugera bageze mu mizi y'ubutegetsi, bagatangira kurimbagura abategetsi n'ibigo bikomeye byo kwirwanaho cyangwa se ibikorwa remezo by'igisirikare. Hari ubuhamya buherutse gutangwa n'imfungwa yitwa Mehdi Mahmoudyan, ifunganywe n'abashinjwaga gukorera Israel. Yaragize ati nyuma yo kuva mu gihugu akajya gutura muri Turkiya, amaze kubona ko inzego z'amahanga zimukoresha nabi, Ehsan Efrashte yafashe icyemezo cyo gusubira muri Iran ku bushake. Nyuma y'ibiganiro se yagiranye n'inzego z'umutekano kandi nawe yaramaze kwitekerezaho. Uyu mutangabuhamya ati agarutse rero Ehsan yishyikirije inzego z'umutekano ahita afatwa, yafunzwe mu kato mu gihe cy'amezi 5. Muri icyo gihe bivugwa yuko abamukoragaho iperereza bamufasha amashusho yemera ibyaha byose. Icyakora ngo bamushyize imbere ikibahu cyanditseho amagambo, bamutegeka kuyasoma imbere ya kamera mu gihe kingana n'amasaha 2. Icyo kibahu nicyo cyariho ibyaha byose byashinjwaga Ehsan. Yabwiwe yuko natabyemera ngo azakatirwa igihano cyo gupfa nk'uko byakorewe abandi. Nanone bivugwa yuko bakoresheje amafoto ye bwite kugira ngo bamuhatire kwemera, ndetse banashyira igitutu ku muryango we. Umushinjacyaha wakoze iperereza ngo yamubeshye yuko niyemera ibyaha azakatirwa hagati y'imyaka 2 n'10. Naho undi ukora mu iperereza ari gukora no kuri televiziyo ngo amubwira yuko adashobora kurenza imyaka 7 ari muri gereza kandi ko azahabwa imbabazi vuba, ariko ibi byose ngo ntabwo byubahirijwe. Urwandiko rw'ibirego ashinjwa ruvuga yuko yohereje inyandiko zirenga 40 ziriho amabanga akomeye cyane zajyaga mu butasi bwa Mossad. Ibi byose Ehsan yabihakanaga yivuye inyuma. Amakuru avuga yuko icyo yakoze kandi yemera ari ukuburira imbuga zigenga ko hari ibitero by'ikoranabuhanga byateguwe neza na leta. We ubwe ati nagarutse mu gihugu ku bushake, hari inyandiko z'ubutumwa nagiranye nabo, nabwiwe yuko nta kintu nzaba bitandukanye n'ibivugwa. Nta nyandiko y'ibanga nahererekanyije n'umuntu uwo ari we wese, yaba uw'imbere cyangwa se uwo hanze. Bivugwa yuko Ehsan atahawe ubwunganizi mu mategeko yihitiyemo, ahubwo ngo waburanye hagarariwe n'uwashyizweho n'urukiko. Yakatiwe igihano cyo kunyongwa bikozwe n'urukiko rw'ikirenga. Nyuma rero ubujure bwe bwa mbere bwanze kwakirwa. Ise Ehsan yapfuye azize indwara y'umutima
nyuma yo kumva ko umuhungu we akatiwe igihano cy'urupfu. Imfungwa ya kabiri ni Mehdi Farid, umugabo w'imyaka 48, akomoka i Ahaka muri Iran. Yanyonzwe ku ya 22 ukwezi kwa kane 2026. Yakoraga mu kigo cy'ingufu za nucleaire muri Iran cyitwa Atomic Energy Organization of Iran. Yafashwe ku ya 31 y'ukwezi kwa gatanu 2023. Bivugwa yuko yakoranye neza n'inzego z'umutekano mu ntangiriro z'urubanza ndetse akatirwa igifungo cy'imyaka 10 mu rukiko rwa Tehran. Ubushinjacyaha bwarajuriye, urubanza rusubirwamo, akatirwa noneho kunyongwa nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kuba maneko wa Israel. Ko maneko wa Israel ahangaha muri Iran nicyo cyaha cya nyuma umuntu yakatirwa igifungo kabona nubwo ataburana. Urwo rubanza narwo rwaciwe n'urukiko rwa Tehran hari kwa 28 y'ukwezi kwa karindwi 2025. Ubwo uyu muryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu watangaga impuruza yuko hari abantu bari kurengana, Bwana Farid yaragitegereje igisubizo cy'ubujurire bwe, aho yarafungiye muri gereza ya Gezer Hesar, ahantu atari yemerewe gusurwa n'umuryango we cyangwa se kwidegembya. Icyateye abantu ubwoba muri icyo gihe nuko yasajya gufungirwa muri gereza ya Gezer Hesar Ikaraj, izwiho gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu bundi. Yimuwe mu buryo butazwi, ku buryo n'umuryango we wagiye kumusura muri gereza ya Evin, ariko umuryango ukabwirwa yuko atemerewe gusurwa. Nyuma rero yo gukurikirana, umuryango we waje kumenya yuko yimure muri gereza kabutindi ya Gezer Hesar, bati nta kabuza agomba kwicwa. Yakatiwe igihano cy'urupfu n'abashinjwa gukorana na Israel binyuze muri bya byaha bibiri: kwangiza isi no kwigomeka ku butegetsi. Umuryango w'uburenganzira bwa muntu wa Iran Human Rights uvuga yuko gereza ya Gezer Hesar iri mu mujyi wa Karaj hafi ya Tehran ari imwe mu magereza manini cyane kandi izwi muri Iran, cyane cyane kubera uburyo ikoreshwamo mu gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu. Uburyo igihano cy'urupfu gishyirwa mu bikorwa muri iyi gereza akenshi butangira igihe imfungwa ziri ku rutonde rw'abagomba kwicwa zitangira kwimurwa kandi mu kato mbere y'amasaha runaka cyangwa iminsi mike kugira ngo zicwe. Iyi ntambwe ifatwa nk'ikimenyetso cya nyuma ko igihano cy'urupfu kiri hafi gushyirwa mu bikorwa, kandi ko imfungwa zishobora kubwirwa umunota uwo ari wo wose ko mu minsi runaka zizaba zitagihumeka. Abatangabuhamya n'imiryango y'uburenganzira bwa muntu bavuga yuko abenshi mu mfungwa bajyanwa mu kato gakomeye mu ibanga rikaze, kandi imiryango yabo ntihabwe amakuru cyangwa se ngo yemererwe kubasezera. Ibi bihano akenshi byo kwica imfungwa ngo bishyirwa mu bikorwa mu rukerera, cyane cyane mu gitondo cya kare, aho imfungwa zimanikwa zikibyuka. Niyo nzira ikoreshwa cyane muri Iran. Raporo zitandukanye muri Iran zerekana yuko abantu benshi bicirwa umunsi umwe. Hari n'igihe ngo imfungwa zishyirwa mu matsinda zigahurira ku rupfu ku munsi umwe. Nyine ibintu byatumye gereza igira izina ribi cyane ryanduye no ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kiranga imikorere ya gereza ya Gezer Hesar nuko byinshi muri ibi bihano bitangwa mu ibanga cyangwa se ntibitangazwe na leta. Raporo nyinshi zerekana yuko hari igihe itangazamakuru rya Iran ritavuga ibyabaye, kandi mu by'ukuri bashinjwa ibyaha bikaze, bityo amakuru akamenyekana binyuze mu muryango cyangwa se imiryango yigenga cyangwa se abahoze ari imfungwa bakabasha gusohoka amahoro. Ibi bintu bituma hahora ikibazo cyo kutagira umucyo ku makuru runaka y'imfungwa, ku buryo umuryango mpuzamahanga ugira impungenge ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ikindi kintu gikomeye gituma igereza itinywa nuko ikoreshwa nk'ahantu ho gushyira mu bikorwa ibihano runaka bikomeye kurusha ibindi, harimo n'icy'urupfu. Hagafungirwa abantu bashinjwa ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge, ibya politiki, iby'ubutasi n'ibindi. Mu myaka ishize imibare y'abicirwa muri iyi gereza yarazamutse cyane. Hari kandi impungenge ko mu bihe bya politiki bikomeye cyane cyangwa se imidugararo n'imyigaragambyo, igihano cy'urupfu gishobora gukoreshwa nk'igikoresho gitera ubwoba abaturage ndetse no gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku ya 22 y'ukwezi kwa kane 2026 nibwo Farid yanyonzwe. Ibitangazamakuru bya leta byavuze yuko yahamijwe icyaha cy'ubutasi yakoreraga urwego rw'ubutasi rwa Israel ruzwi nka Mossad, kandi ko yishwe nyuma y'uko igihano cy'urupfu yari yakatiwe cyemejwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Iran. Bavuze yuko yatangaga amakuru y'ingenzi kubera ko yari umuyobozi w'ishami rishinzwe imicungire ya komite y'ubwirinzi bw'abasivili mu kigo gikomeye cya leta ya Iran. Ngo yagiranye umubano ukomeye cyane na Mossad akoresheje internet, kandi kubera urwego rw'amakuru yari afite yayisezerwa n'umukozi wa Mossad bandikiranaga. Mu gihe cy'iperereza, uregwa yasobanuye mu buryo burambuye uko yagiye avugana n'abatasi b'urwego rwa Mossad. Ari mu rukiko yemeye ko kuva mu ntangiriro yarazi abavugana nabo. Umukozi wa Mossad ngo yamusabaga amakuru ajyanye n'imikorere y'icyo kigo
Farid nawe akemera kuyatanga. Hashingiwe ku byo yemeye, amakuru yashakaga kohereza yarimo ibisobanuro ku buryo bwo kwinjira mu kigo, imiterere y'ikigo, igishushanyo mbonera cy'inyubako, uburyo bw'umutekano, amakuru ajyanye n'ibikoresho by'ubwirinzi ndetse n'amakuru y'abakozi yabitswe muri sisiteme y'ikoranabuhanga. Ikindi kintu cy'ingenzi ku mikoranire na Mossad nuko yahawe amahugurwa yihariye yo kwinjira muri sisiteme z'ububiko bw'icyo kigo akoresheje mudasobwa. Mu bikorwa bya tekinike bivugwa yuko yagerageje inshuro nyinshi ayobowe na Mossad kwanduza urusobe rw'imbere rw'ishami ry'ubwirinzi bw'abasivili. Ubwa mbere yakoresha disk yahawe n'abo muri Isirayeli kugira ngo akuremo amakuru, naho ubwa kabiri agerageza gushyiramo porogaramu ifasha Isirayeli kubona amakuru yose. Muri icyo gihe Mossad yashakaga gushyiramo virusi ya Trojan Horse hakoreshejwe flash disk yahawe n'uwo mukozi. Ubu ni ubwoko bwa porogaramu mbi cyane ya malware yihisha mu kindi kintu gisa n'igisanzwe cyangwa gifitiye akamaro abagikoresha, ariko mu by'ukuri ibwemeje kwinjira muri sisiteme mu buryo butemewe. Izina ryayo rituruka ku nkuru ya kera Cheval de Troie, aho igikoresho cy'ifarasi cyasaga n'impano ibengerana kandi nziza, ariko ikoreshwa mu kwinjiza abasirikare mu mujyi wa Troy mu ibanga rikomeye. Mu buryo bwa mudasobwa, Trojan ikora nk'uko nguko. Ishuku ikoresha kwinjiza muri mudasobwa igahita itangira gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi ntabwo biba bigaragara. Ubusanzwe virusi ya Trojan ishobora kwinjira muri mudasobwa binyuze muri za emails, ariko nanone ibyo byo biragorana, bisaba kuba uri umuswa cyangwa se ubagurika kuri mudasobwa. Uburyo bworoshye cyane ni ukwinjiza muri mudasobwa ukoresheje USB. Abo muri Mossad rero bahaye iyi USB Farid. Iyo imaze kwinjira muri mudasobwa ihita ikora ibintu byinshi kandi bibi icyarimwe: kwiba amakuru y'ibanga ajyanye n'imyirondoro cyangwa se amagambo banga passwords, cyangwa se nanone gukopa ibintu byose biri muri mudasobwa n'urusobe rwayo ikabitwara. Umwanzi ayikoresha mu gufungura inzira yo kugenzura mudasobwa iri kure, kwanduza izindi porogaramu cyangwa se gufasha undi muntu ho hanze kugenzura sisiteme yose. Ibi bituma Trojan iba igikoresho gikomeye cyane mu bikorwa by'ubutasi bwo kuri internet. Ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ubwoko bwa virusi n'ibindi bihugu cyangwa inzego z'ubutasi nka Mossad ya Israel ntibikunze gutangazwa ku mugaragaro mu buryo burambuye kubera ko n'ibikorwa by'ibanga nyine. Nk'amakuru turi gukoresha muri iyi nkuru nayo abasesenguzi mu by'umutekano wa mudasobwa bemera ko ibihugu byinshi bikomeye ku isi harimo na Israel bifite ubushobozi buhambaye bwo gukora no gukoresha malware nka Trojan mu rwego rwo gukusanya amakuru cyangwa se kwangiza ibikorwa by'umwanzi. Urugero ruzwi cyane ni porogaramu mbi cyane yiswe Stuxnet yavumbuwe mu 2010 yakoreshejwe mu kwibasira ibikoresho byose bya nucleaire byo muri Iran n'ubundi bikozwe na Israel. Nubwo Stuxnet atari Trojan isanzwe, ariko nanone yakoreshejwe mu buryo bwinshi bwa malware kandi buhanitse. Ikindi binavugwa yuko Israel yayikoze ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bikorwa nk'ibi ngibi, Trojan ishobora gukoreshwa mu kwinjira mu bubiko bw'ibigo bikomeye nko mu nzego z'igisirikare, ingufu cyangwa ubuyobozi bwa leta. Iyo imaze kwinjira rero ishobora kohereza amakuru ku bayikoresheje cyangwa se igahindura imikorere ya sisiteme. Ni niyo mpamvu mu manza z'ubutasi nk'izo turi kuvuga, abantu bakekwaho gukorana n'inzego z'abanyamahanga akenshi usanga bakoresha ijambo virusi rutwitsi. Mu gucira urubanza Mahdi Farid bagendeye cyane ku kuba yarahawe amafaranga mu ibanga akayakira mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aya mafaranga yafashwe nk'igihembo gikomeye mu bikorwa bye byo kugambanira Iran ku rwego rwa Israel rwa Mossad. Ibindi binyamakuru bivuga yuko Farid yabanje kuvugana n'umuntu wamuyoboraga ari gukorera Mossad nawe binyuze kuri email. Uwo muntu akoresha izina rya Babak. Nyuma yo guhanahana ubutumwa butandukanye, Farid yahawe igikoresho cyihariye cyo gukoresha mu butasi bwa Mossad cyahawe izina rya spy messaging device. Mu ntangiriro z'imikoranire yabo mbere yo kwinjizwa burundu muri uwo murimo, uwamuyoboraga ngo yamubwiye mu buryo bweruye ko akeneye amakuru y'ibanga ku kigo Farid yakoreragamo, nuko Farid ngo musezeranye yuko azayamuha. Nyuma yo kurangiza icyiciro cyo kwinjizwa mu butasi, Farid yahawe amafaranga akenewe yo kugura mudasobwa, ahabwa amafaranga yo kugura telefone na memory card ndetse na RAM reader. Uwamuyoboraga yamwigishije ukuntu yakoresha ibyo bikoresho kugira ngo ashobore kuvugana nawe mu ibanga rikomeye ndetse no kohereza amakuru mu buryo bwizewe. Amaze gutegura uburyo bwizewe bw'itumanaho no kumuha amakuru, urwego rwa Mossad ngo rwatangiye kumubwira ubwoko bw'amakuru agomba kujya kusanya. By'umwihariko ngo yamusabye kubona amakuru y'ibanga mu biro bikuru by'icyo kigo yakoreraga. Mu rwego rwo kumuhemba kwazi yakoreye Mossad, Farid yashyizwe ku rutonde rw'abakozi b'ubutasi ku mugaragaro,
atangira guhabwa amafaranga y'igihembo buri kwezi bamuhembaga mu mayero kandi agaturuka muri Isirayeli. Byongeye kandi Mossad ngo yamusezeranije yuko narangiza akazi ke neza bazamufasha kuva muri Iran. Nyuma ngo yaje gusanga ibyo byari ibinyoma kubera ko nta mugambi bari bafite wo kumufasha gutoroka igihugu. Nyuma yaho Mossad ngo yaje gutegeka Farid kwangiza seriveri n'imiyoboro yose y'icyo kigo akoresheje porogaramu z'ubutasi z'icyiciro cya spyware. Muri icyo gihe rero nibwo Minisiteri ishinzwe ubutasi muri Iran hamwe n'ubutasi bwa Islamic Revolutionary Guard Corps bari bamaze iminsi bamugenzura ngo bafate icyemezo cyo kumuta muri yombi no kumushyikiriza inzego z'ubutabera. Mu gihe cy'urubanza rwe yemeye icyaha, anasobanura neza ukuntu yakoranye byafi n'inzego z'ubutasi za Israel. Yanavuze yuko guhera mu ntangiriro yarazi yuko avugana n'umukozi wa Mossad yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryakozwe n'inzego z'umutekano za Iran. Inzego z'iperereza zamusanze mu kigo cya Atomic Energy Organization of Iran ku ya 31 y'ukwezi kwa gatanu 2023. Ibindi binyamakuru byo hanze byemeje yuko icwa rye rifitanye isano n'ingufu za nucleaire. Mu mezi ashize Iran yashyize mu bikorwa igihano cy'urupfu ku bantu benshi bafitanye isano n'urwego rwa nucleaire. Ibirego byinshi muri ibyo nibyo gukorana na Isirayeli. Mu mpera z'umwaka ushize umuryango w'uburenganzira bwa muntu witwa Hengo watangaje yuko Iran yishe Javad Nayemi wari engineer mu bya nucleaire wakoreraga mu mujyi wa Natanz ahari ikigo gitunganya bene izi ngufu za kirimbuzi. Yishwe nyuma yo guhamwa n'icyaha kwakoranaga n'ubutasi bwa Israel. Umuryango w'uyu muntu wavuze yuko Bwana Javad yamanitswe muri gereza nkuru ya Qom kandi ko igihano cyashyizwe mu bikorwa mu ibanga rikomeye. Ibitangazamakuru bya leta byatangaje yuko hari umuntu wishwe ashinjwa ubutasi ariko ntibavuga izina rye. Umuryango w'uburenganzira bwa muntu witwa Hango niwo wavuze yuko uwo muntu ari Nayemi wari warafashwe mu kwezi kwa kabiri 2024 akatirwa igihano cy'urupfu nyuma y'iburanishwa byavuze ko ryanyuze mu mucyo, gusa bakongeraho yuko yakorewe iyicarubozo ndetse agahatirwa kwemera icyaha mu gihe cy'iperereza. Nyuma yaho gatoya Iran yamanitse undi muhanga mu bya nucleaire witwa Luzbe Vadi yaziraga ibyaha nk'ibi nawe. Urwego rw'ubutabera rwavuze yuko yari yarinjiye mu mikoranire na Mossad kandi ko aramaze gutanga amakuru y'ibanga menshi. Umwe mu bagize umuryango we yabwiye Iran International ko Vadi yemeye ibyaha nyuma y'icarubozo rikomeye hamwe n'iterabwoba ryakorewe nyina kandi ko urubanza rwari rushingiye kuyemera cyaha, urubanza rukanyura kuri televiziyo. Nyuma y'uko umwuka mubi yongereye hagati ya Iran na Israel ifatanije n'abanyamerika, ubuyobozi bwa Iran bwongereye ibikorwa byo gufata abantu, kubaburanisha no gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ku byaha by'ubutasi. Ibintu byatumye imiryango y'uburenganzira bwa muntu n'impirimbanyi bahaguruka bavuga yuko Iran iri gukabya cyane kuri gushakira ibisubizo mu bantu bazira ibyaha bidasobanutse. Gusa Iran ivuga yuko ibitero byinshi byayigabweho birimo n'ibyagabwe ku bikorwa remezo by'ingufu za nucleaire cyangwa se byahitanye abayobozi bakuru muri iki gihugu mu ntangiriro z'intambara ngo byagizwemo uruhare n'abatasi biyoberanyije b'abanya-Iran bakorana byafi na Mossad n'amakuru batanze. Nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'amakuru y'urwego rw'ubucamanza cyitwa Mizan, uyu nguyu Mehdi Farid yishwe amanitswe ahantu hatatangajwe ngo ni ukubera ko yari yarimuriwe muri gereza ya Gezersal, bikekwa yuko ari naho yiciwe. Mehdi Farid yari afite imyaka 48, yavukiye muri Iraq. Yabaye umuntu wa kane wishwe amanitswe mu ntangiriro z'umwaka azira kunekera igihugu cya Israel. Uwishwe mbere umwaka ugitangira ni Ali Ardestani wishwe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere. Undi ni Hamid Reza Sabet Esmapur, uyu we urupfu rwe rwatangajwe ku 28 y'ukwezi kwa mbere. Naho Kuroshe Keivani yishwe ku 18 y'ukwezi kwa gatatu. Raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ugaragaza yuko nibura abantu 13 bishwe bazira ibyaha bifitanye isano n'ubutasi no gukorera Israel. Kwiyongera kw'ibi bihano byatangiye mbere gato y'intambara y'iminsi 12 yabaye mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Hari abantu babiri bishwe mbere y'intambara mu gihe abandi bishwe mu gihe cy'intambara, abandi basigaye bishwe nyuma y'intambara y'iminsi 12. Ni ingenzi kumenya yuko mu bihe bimwe na bimwe abaregwa batabanza gufatwa bazira kuneka, ahubwo bashyirwaho igitutu cyangwa se bagakorerwa iyicarubozo kugira ngo bemere ibyaha byose, bikaza gukoreshwa nk'ibimenyetso bifatika bibashinja mu nkiko. Gusa uretse abangaba bishwe, leta ya Iran ivuga yuko ifunze abandi bantu ibihumbi by'abanya-Iran bashinjwa gukorana bya hafi n'ubutasi bwa Israel. Turabashimiye cyane, nimugire ibihe byiza. Ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.